Vandla ra Democratic Alliance va karhi ku yisa emahlweni gangisa tivhoti eNelson Mandela Bay Metro hi xikongomelo xo hlula hi nhlayo ya le henhla eka nhlawulo wa timasipala. Murhangeri wa DA Johnston Hazen loyi a nga heleketiwa hi varhangeri va vandla eka xifundzankulu va simeke pfhumba ra vuswikoti ra vantshwa. Well, we're speaking about how we're going to open the doors of Nelson Mandela Bay to become an attractive investment destination, to be able to bring catalytic job-creating factories and manufacturing operations here into the bay, how we're going to cut red tape. Murhangeri wa EFF Julius Malema uri murhangeri wa vandla in Northern Cape Aubrey Batman loyi a nga langutana na milandzu ya vukungundwani u ta yisa emahlweni gangisela vandla tivhoti. Batman na muhehli wa kulobye va hehliwa hi nandzu wa thendara 2013 leyi duraka ku tlula R79 wa miliyoni. Batman loyi sweswi ku nga murhangeri wa EFF eka xifundzankulu a ku ri mufambisi wa masipala wa Namakhoyi eSpringbok hi nkarhi loku nga humelela vukungundwani lebyi. Yena na muhehli wa kulobye va ta tlhelela ekhoto hi siku ra 25 nhweti leyi taka. Batman a nga ri kona tolo hi nkarhi loyi vandla a ri gangisa tivhoti eKurumani. There's no charges that were created when he was a leader of the EFF. It's all charges. We hope they will be resolved soon so that he can come back and focus 100% into the EFF work. President wa ACTP Kenneth Mishwe u tshemba leswaku ku nghenela ka vona eka nhlawulo lowu taka swi ta va pfuna ku phikizana eka timasipala hinkwato hi 2024. Empumalanga vandla ri ta phikizana eka timasipala tinharhu Thavhachwewu, Steve Tshwete na Mbombela. We are planning to have seats in municipalities. Not winning the municipalities yet, because I'm realistic. I know what's happening in the ACDP. I know what's happening in the churches. There has to be a change of mindset in the churches. Action SA va sule swinene ku hlangana loko nga kona exivindzini xa doroba ra Joni na man'wana makulu lama nga kona laha tikweni. Namuntlha vandla ri tivise makungu ya rona yo pfuxeleta madoroba no tlhela va tiyisisa mhaka ya vuhlayiseki. Mashava uri vahlampfa a hi vona valala kambe milawu ya tiko ehenhleni ka vahlampfa hi yona valala. We will be addressing illegal immigration through intergovernmental relations, working actively with the Department of Home Affairs, National Treasury and other relevant government entities to ensure that it is easier for foreign nationals to enter our country legally or get protected when necessary. Reka doroba ra Joni muyimela ku langwa eka xitulu xa vumeyara wa vandla ra Cope eJoni Colin Makhuvele uri vandla ri ta languta swinene eka ku antswisa xiyimo xa ikonomi na vaaki. A vulavula eka pfhumba ro gangisa tivhoti Ivory Park kusuhi na Midrand Tolo. The space may not be as vast as we'll need, but it needs to be organized properly. There has to be experts that assist us with proper planning. And once you can get the proper planning of housing done, you are able to get the basic services to each and every person: water, sanitation, electricity and others. Mavandla tipolitiki ya kari ku rhendzeleka na tiko ku lamisela ku hlula eka nhlawulo wa mfumo miganga lowu nga ta va kona hi siku ro sungula nhweti leyi taka.